Away kalong kume ke blatip kerteng kum ka kong merciful nong se ka basyong basa apo ka snong upper new nong stoin ringkat bud ukun jongka kelayo ban pelaj emno e ka way ke dekho narut jong ka surok ka baha apo snong nong jili West Castle district kat kum ka jingit ho jong ka te kalong kume loong ba man hak arpui trik mentau benai kat ba kadang tumu ban lej chamo korwan kelayo i ka te ka sim ka badang syong harut surok bat marmar kala pensange e ka kali bat ondak lahiar kala lab e ka te ka dekho ka badang syong jarjar klempet wat laki lalej hajan ru. Namar kajing sengausan ketiga dekho, kita ki arnut shikmeshi khun kila kemno ketiga dekho, da kajing temu ban pelaj emno ka. Kenang bakan om sya penyap dusman hanore hanu, lada jia baki wan lap ka. Kumtam na kasngin kong jong katayo, kila pentip no ketiga kam sya katanat wildlife jong ko West Castle district. Haka baka kenhun jong ko wildlife hapo kajing lam jong ba kitbok lang nongrum district wildlife forest guard. Kila lej ban shemti no ketiga dekho, na ketiga longkumi, na kabenta ban sumar ban pelaj ka. Ti mentang ala IT ya kani gasem sila wildlife bakin sumar ban penek mensak tumpeng jaisen semua ini kalau simpi yang semata bat ini ta bat ya kabarot kam yang sedang ada waktu berkan iya mesti hading janmian kadang adang mut banlek sama keruat aku ai tare jumta benai kat bang idang mut banlek sama keruat hang teh neng nong jeli te kadang harus surap te ngai i kumba kadai kasiar i kumba kadai kasim dalam pek bah kadai i itu i kemam te ngasa ong persangga kali te ngilek sajan te ngedah tuat bentur ikan nilai isya ben te ngasa sim nok dan te ngakerpat ya kiwe ki para nong song senong hapok kan kathan ka jongi lada kilap ya ki bakum kine ki jat merat ne ki jat sim ne ki minuk ki kenjam merat ba kim dei ban peniap ki ndrai bakin ri ban bakin sa IT haka wildlife so ai cover dia fi ba kumu fi ma kidan sisa ta sim ma man pelaj ini ki merat ba an penek sa ki kumba fi ba an penek sa ni lawan safety menta te le berangkam te berkai ini ga ayu mata prosedur kalong ba min habra sasa doktor veterinary te hadim bala yo recommendation no kada uang bala on fit men pelaj te hadim bala penting ski harut ti kemudian chip wildlife organ ada ulah ajing bed dan pelaj na yang merat sana sekau te kemudian hangni hapo wes jeni kita artri ki flau kata ka community reserve bala itu ada government kawai ketika miau siap community reserve bakapa kawai ketika po ija Tesani ki flau, sakate ki flau nila hin pelaj ini isim. Kada ki long di basai baklai men pelaj.